ngiyacela nje bafethu kwababukayo kwi-Blaqlife television bafethu ukuthi siyacela sonke nosengicelela sonke thina esihlala emgaqweni esingasafuni ukubhema iwunga nami ngomunye wabafethu sesinesikhathi eside sibhema iwunga asisathanda ukuyibhema asisafuni lokho angikushiso mhlawumbe ukuthi ngibukane kodwa ngiyasho asisayifuni sesenziwa isimo sokuthi siyagula mase ngayibhemile okugcina ngicela bafethu ukuthi abantu bonke bafundiseke ukuthi umuntu obhema iwunga akuyona isilwane thina sidinga ukusizwa bafethu kuphela into esiyidingayo hayi ukuthi sijajwe kuthiwa amaphara ini ngiyacela nje bonke bafethu abantu ababukelayo lolu hlelo bafethu ukuthi noma ngabe umuntu umuntu ngakini noma ikephi obhema iwunga kodwa sisizwe bafethu nabanye abanolwa bafundisa abanye ukuthi umuntu obhema iwunga bafethu akusona isilwane asisafuni ukuyibhema kodwa into esifuna iyodwa ukusizwa kuphela. Siyakwamukela ku-Blaqlife TV show kuhlelo lethu lithi EKSE LOKISHI. La ngiphethe uSinawane ngisafisa ukuzwa ngoSinawane lana ukuthi kwenzakalani. Sinawane ngicela uzisho igama bakubiza ngoba Sinawane igama. Igama lami ngumzokuthula mfethu ngowakaZondi isibongo ngokuhlala ngandengeze eMaranhill. Kandengeze eMaranhill. Yeah. Kephi nondengeze eMaranhill? Emsakweni. Hawu, makasi lamakasi oya ngiyayithola. Ngiyabona undengezi lapha komsakweni kosithethe bani. Alright ngiyayibona. Ngiyakuzwa ke bafe. So ngathi yini ekuthathe yakubeka la bafo la ngoba ngiyakubona sekuthola ukuthi okay niyaphanda ngendlela eniphanda ngayo la. Yini ngathi nje mhlawumbe ikuthathe yakubeka la namhlanje njengula. Into engibeke la mfethu emgaqweni ngifuna ukuqamba amanga mfethu ayikho inkinga enginayo ekhaya ngasekhaya elokishini noma kephi inkinga nje engibekela emgaqweni mfethu inkinga yewunga mfethu ama-drugs ngikhuluma iqiniso ya iyona nje inkinga engenza ukuthi ngigcine ngi-end up sengile emgaqweni mfethu. So what decide ukuthi ubashiye endadleni uzoblomela kanje? Yeah mfethu ngenxa yokuthi phela manje akuphanteki mfethu elokishini sigcina sishawa abantu elokishini mfethu ngoba sigcina kwenzeka ukuthi phela kufuna sije sitshontshe yabo lona ngakho sigcina sishawa abantu befa abanye bethu yabo ingakho ke thina esikhona la emgaqweni sesabona into engcono mfethu ngoba eThekwini akhona ama-cardboards amakopi yonke into uyakhona ukuthatha lezo zinto njalo ukwazi ukuyidayisa ukuthi uzo-afforda phela ukuthi uthole lento osuke uyifuna ngaleso sikhathi uyabona. So ngiyibona abaningi bagcwele impela la edrobheni ngibona kuyaphithizela kusho ukuthi yona indlela indawo kuze kuphantike kuyona mfethu unaselokishini yabo injalo nje mfethu. Ngiyakuzwa Sinawo. Nesikhathi esingakanani la? Ngineminyaka 8 mfethu ngilemgaqweni. Khona lesitradini. Yeah kodwa ke ngiyahamba ngibuye ngiye ekhaya mhlawumbe ngifike ngihlale mhlawumbe lo 4 months kanjalo ngibuye kodwa nje i8 years impela mangingaphosisi nje mfethu sengushoshobile ngibuye ekhaya ngiphinde ngibuye kanjalo edladleni nodwa basangamukela right. Yeah basangimukela grand ngoba phela nginacala mfethu ekhaya nginacala futhi elokishini kuyikona nje ukuthi sifuna ukuphantela lento esiyiphantela uma ngisho ukuthi elokishini mfethu akwenzeki yabo azikho indawo zokuqala elokishini oma-cardboards njengoba senza nje la eThekwini yabona. So kusho ukuthi impilo ilula la eThekwini. Yeah mfethu ubuya kahle impela singasho kanjalo kulula la eThekwini naselokishini mfethu. Yeah kulula la eThekwini. Kulula la eThekwini. So nje edladleni bake bethini ke khona mabeze ukuthi uphile bathini nje edladleni makuthiwa mhlawumbe ufikile ngaleso sikhathi ngoba phela uyasho ukuthi uphile impilo yakho la estradini then kunakho futhi ukushaya around koMaranhill edladleni yobabona bake bathini bona ayikho motivation abakupha yona mhlambe eze ama-parents ama-guardian yakho ukuthi like ngingathini nje mfethu abathandi mfethu abajabuli futhi yabo kodwa ekutheni mfethu ngoba sibalele futhi abathandi futhi abajabuli kodwa futhi bona laba engihlala nabo ekhaya ngathi kuyabakhulula mfethu ukuthi ngibe la mgaqweni izizathu engishiswa lokho yazi ngishiswa yini lokho ekhaya bayasebenza abantu abaningi imina kuphela ongasebenza ekhaya sinoze ngoba sibhema lama drugs siwabhemayo uma ngabe ngihleli ekhaya egcekeni emini ngihleli nabo angisabona manje lokishini ukuthi akuphanteka ayikho indlela yokuthwanda so manje ngindapha sengitshontshela bona yabo ngoba wenzela so manje bona abasakhululeki uma bemsebenzini noma bekephi yabo ngoba umuntu uthame semsebenzini uyacabanga ukuthi hey ngizini ngizobuya ingekho yabona yini ngizobuya ingekho yabo so nayo leso sizathu mfethu bona bayajabula umuntu mefikile ekhaya ukuthi awujabulile ukuba ukhona kanje yabo manje alenzeki iphutha mhlawumbe uthi ufikile uvakashile ubothi mhlawumbe nawe uvalekele ubone nayo ifoni ilahlile la uthuka usuyithatha
ufikile uvakashile ngathini mfethu asifani mina ngifuna ukuqamba amakhe ngabe ngiyakutshena bafu yabo into ezikanjalo mfethu njengomafoni inabo masisteri wami mfethu ngiyakuntshontsha mfethu yabo leyo nto ngoba phela ngisuke ngifuna ukuthola lento engisuke kuyifuna ngaleso sikhathi yabo leyo nto umqobo mfethu ngesikhathi mfethu usafuna ukubhema umqondo awubi nawo awucabangi yabo mase ngiyintshontshile ifoni yami mfethu noma ngasisteri yami noma ngathatha nje ekhaya amabhodi into kanjalo ngihamba ngokudayisa yabo mase ngibhemile ingalekathi sibuya engqondo ukuthi ish ngenza into wrong mfethu yabo leyo nto ingqondo ibuya ngaleso sikhathi sengidlile yabo once ngabhema mfethu leyo nto engibhemayo mfethu athi ngisuke sengifisa ngisho indlela ukuthi ngenza kanjani ukuthi mfethu ngibuyisele imali yalabantu emuva ngithathe lento ye-OLED ngibuyisele ekhaya kanjalo mfethu kodwa ngeke kuze kwenzeke angizwa yabo into kanjalo mfethu musubhemile mfethu yabuya ingqondo usho ukuthi la urisina khona kahle ingqondo yabuya musubhemile hayi ukuthi ngoba ningacabanga not ukuthi ngoba asicabangi bafethu yabo siyacabanga bafethu kodwa ukuthi umqondo uyama ngalesikhathi phela uqalekele iwunga mfethu uyama ukwazi ukusebenza mfethu ubuyele ngendlela yabona musubhemile ila sengibuyela khona ingqondo esengibona ish into engenzile wrong mfethu athi ngiflopile ukuthatha ifoni yesister akusekho ukuthi uyeflopile mfethu ukuthi ngithathe mhlawumbe umchazela into akusekho ukuthi ngenze kanjalo manje ngixoliseke yazi lapho sekukhoza iphi inkinga sekudingeka manje ukuthi ngenze njani ngibaleke ngihambe ngeThekwini basi bebuye kungcona ngikho awuseke ngithi yabo leyo nto isona bakazi biqhamukele mhlambe nohlelo lokuthi uthola umsebenzi ngoba ngizwe ukuthi abantu abasebenzayo bonke abakazi bizamele mhlambe nawe uyikhiphe busy yabo uthola mhlambe lo msebenzi ayikho indlela bakabayizami kanjalo mfethu angifuni uqamba manga sebezamile kakhulu mfethu abafethu basekhaya mfethu ngizalwa nabo angifuni uqamba manga sebezamile mfethu bengithatha bengifaka esipanini mfethu uyabona khona ngisipane mfethu kodwa kuyikona uthola ukuthi manje mhlambe kufanele kuphume nomsebenzi kiwe kude le mina ngeke ngikwazi ukuphuma ngobani ngibhema le drugs ngilibhemayo mfethu ngisabona yona manje yabothi awazi ukuthola ngikwazi mfethu yabo ngikwazi mfethu yabo ngibona ufake neringi la ushadele mama mfethu angishadile awuthami awushadile hayi lutho awuthami ngikuyifakela nje just kuyifakela mfethu just kuyifakela kodwa ifake kulomnuno okushada hayi lutho njayami fakho abantwana nabo kodwa mfethu nginazo ingane mfethu zihlala noba ingane izingane mfethu eyodwa ihlala ekhaya mfethu eyodwa ihlala noma wayo mfethu ehamba steli sisama steli eyodwa isama steli eyodwa isekhaya ngantengezi hlala no-OLED ihlala ne-OLED mfethu yena uma sister nje angakazi nganani ingane umfana mfethu omdala uboy mfethu uneminyaka yo14 this year mfethu bese kuthi lo wesibili kuyintombazana uneminyaka yo9 yena mfethu this year madoda kuzwa kahle baba so bafola thina la kwi-Blaqlife TV show la kulelo hlelo lethu lesithi EKSE LOKISHI stila noSinawani kahle kahle so sidinga sifisa njengesikhuluma nani sifisa ukuthi oSinawani besizakale ngelinye ilanga singagcini ngokubagxeka kuphela uSinawani sondele kubona thina siyasondela sithatha isikhathi sethu ukuthi sondele koSinawani siza inkinga yabo uthi kephi oSinawani bafisa ukusizakala ngani uSinawani yabo ingakho sihleli nawe namhlanje la hlelo leBlaqlife ingoba sifisa ukwazi ngani boSinawani ukuthi okay niyayenza into yeni nihlala estradini yini nifisa ukuya mhlambe niyafisa ukuya nisizakale indlela thile ukuthi niphume kulezi idakamizwa izinto ezikanjalo yabo sithi ake sisondeleke thina kunina siza ukuthi yini enidingayo kahle kahle ezoSinawani ngoba ngikholwa ukuthi imnandi lempilo ukuthi nihlale imhlaba ayimnandi mfethu ayimnandi mfethu into engingayisho nje bafu ukuthi yabo mfethu ngoba ngithe kuwena ngineminyaka ewu8 ngihlala emgaqweni ngineminyaka ewu13 mangaphosisi ngibheme iwunga ngaqala ukubhema ngo2011 iwunga mfethu yabo okusho ukuthi mfethu into engingayisho abusekho ubumnandi engifunayo kuyiwunga noma into engisathi ngifuna ukuyibona kuyona kwasekuqaleni kodwa vele ayike ngifuna ukuyibona kwaba nje mfethu ukusiphelela okushini menihleli namajida nonke yabo uthola omunye vele usayibhema mfethu iwunga kanjani nina nazi yabo ngoba sifihlelana ke sina kudala iwunga yabo ugcina nawe uthola usugacela ngaleyo ndlela wena mfethu ngokuthi phela sihleli namajida sonke senza into eyodwa ngisiyabo leyo nto ukube bafethu kwathi ngesikhathi lesi ngigacela kwiwunga ukube ngase ngimbonile mina mfethu umuntu oyiphara ukuthi umuyiphara kuba kanjani kwenzakalani kuwena mfethu yabo leyo nto
ngangeke ngize ngibheme iwunga kodwa ngenxa ukuthi nasiqala mfethu ukubhema iwunga lalingekho iphara sasingafuni umuntu ozothubukela kuyena ukuthi ya ukuthi yini isiphetho somuntu obhema iwunga ukuthi kwenzakalani ngoba sebefila abafethu mfethu abaningi kade sihlala nabo elokishini bashayiwe abanye bashonile yabo kuyona mfethu iwunga. So ungathini-ke kungakangeni nobe sacabanga ukungena kuwunga njengoba ngiyazi ukuthi ukube njengochaza ukuthi ukube wawazi ukuthi mhlambe mawungena kulento u-end up ke kwawukuthi ngaleso sikhathi sasilingakaba khona kuthiwa yiphara. So ngiyayizwa ngendlela oyichaza ngayo. Sengithi mina-ke kuwena yini ongayisho kumuntu ongakangeni kuyona iwunga nosacabanga ukuthi engene kuyona leli system? Yabo mfethu into engingayisho nje mina mfethu kumuntu mfethu ongakaze ayibheme iwunga mfethu emhlabeni nongakaze ayithinte ukuthi angabisasondela kuyona mfethu. Angasondeli mfethu kuyona, angasondeli kuyona, angayithinti nangephutha. Even ngisho umama futhi mfethu ngiyafisa mfethu ukuthi babe nendlela nezimpawu zokubona umuntu oseqala iwunga mfethu ukuthi umbona kanjani mfethu ukuthi useqala ukubhema iwunga yiphi mfethu into abangayenza bona mfethu ukuze bagweme leyo nto. Uyazi ukuthi into ebayimbangela ukuthi mfethu usigcine sesibhema iwunga yazi ukuthi mina ngizokutshela ukuthi into egcina yenza ukuthi ubheme iwunga imali. Yabo mungabe uphiwa kini imali mfethu noma kanjani ezelokishini phela ngisho vele sidlala sonke ndawonye elokishini kanjalo uphiwa mfethu kini imali uhlezi uyiphethe umfana omncane kodwa manje uhlezi uphethe imali angithi ndawonye namatsheli ilapho ke la iqala khona ke mfethu inkinga. Yabo ugcine lapho manje usewenza njani angithi niphethe imali vele la lokishini nje imali nisesipina seyingane mina nginemali mina ngeba ngifuna imali yesinkwe ekhaya ngeba ngifuna imali yerice lo mali ngazi ukuthi eyami mina ngithi yabo ngithi ngijabulise ngayo yona ke lo nkinga ke cause ukuthi sigcine sesibhema iwunga ke manje ngale mali. Mhlawumbe iziphi lezo impawu nje ongathi mawuyibeka ukuthi abazali beqinisa ukuthi bebheke kuzona? Abona mfethu impawu abazali abangabona ngazo mfethu umuntu mase eseqala esengena kwiwunga noma esengenile. Lakha asenze example ngilinganisa ukuthi okay umuntu obhema inkantini ugwaye okuhlaza akafani nomuntu obhema iwunga. Uma ngabe ngibhema inkantini ugwaye okuhlaza uyabona ukuthi mina ngabe ngizocela u20 kuma ekseni ngangithatha whole day lo 20 rand ukubhema ngenkantini. Yabo why thatha whole day? Ngiyazi ngathatha hotel ngobani ngoba inkantini yabo mengithenge ibag ka 10 rand lo bag ka 10 rand ngiyakwazi lapho ukushuka mhlambe amadam mhlambe awu3 awu4 angithi yabo lo futhi nakhona ngeke ngize ngibheme yonke manje ngesikhathi ngize ngiqede mhlambe ngizoshuka idam ekseni ngihlalele emini ngishuka idam ngihlalele. Uma ungabe usuqala ukubhema iwunga umzala kana kusesengana kuyingane misi ngizocela u20 rand kuma ekseni mhlambe duku sengiphinde ngiza nesinye story futhi mhlambe nje emva kwe-hour sengizocela futhi mhlambe u30 rand. Yabo ngicela u20 rand duku futhi kuyabo futhi ntambama futhi sengiphinde ngicela futhi mhlambe u30 rand. Uma ngabe ngibhema enkantini mengicela imali kumaya ngicisha angidinwa angibi nankinga ngidinwa ngoba ngiyazi enkantini ngiyithola noma kanjani maningi amajita. Uma ngabe manje sengicela imali kuma ethi akanayo sengiyadinwa yabo la kuma uyalinganisa mhlambe khona ophaqade nginabo ekhaya enye into efuna bayinaccess abazali ingubo zengane yakho kumele uzazi zonke ngoba into esiqala ngayo uma ngabe sesiqala sesibhema iwunga into esiqala ngayo mase sifuna iwunga singasayithola imali siqala ngengubo zethu esinazo. Ungahamba umhlaba wonke noma bazokutshela into engitshela into esiqala sidayise thina ingubo zethu. Kuyabu uyabona ingane yakho kade sicela imali kakhulu yabo kuyabu usuyabona hawu lo ajina ukuthi awusawubona yabona awu lapho phaqaba ukuthi futhi awusababona yabo ekhaya senginokuthi mina manje mingabe kudliwe ekseni ngisadla angidle ekseni angithi yabo leyo yini banguthi ungadli ingadli ekseni akudleki phela manje ngithi ngayitholile iwunga ngoba kuvala inhliziyo lento kuthiwa arrost manje lesiya kuthiwa nje kuze kushona usuku awuyitholile mhlawumbe ngeke ngize ngidle into engizoyithanda ngizothanda ukudla into enoshukela ngizofuna amakhekhe ngifuna idrink ngeke ngize ngikudla into enamafutha yindaba amafutha awadleka angiyini nabafutha inhliziyo bancane bamnyama yabo into oyithandayo nje uma drink into enjengomakhekhe kanjalo yabo yabona ke izona indlela onganokuza ngawo umuntu lo oseqala ukubhema iwunga ukuthi ifuna into ewushukela angithi yabo senginakho nje ukuthi mengihleli mhlawumbe edining room ekhaya noma ngabe sini noma isekuseni noma mina sengiyalala mina edining room mengihleli musha uarrost uyalala uyazelisa arrost yini arrost
U-arrosta mfethu ngingakuchazela ngithini umuntu ongazi. U-arrosta mfethu indlela like asithi kanje angithi abantu abaphuza utshwala bathi unebhabhalazi. Fana ehlisa akhipha ibhabhalazi athola ubhiyo wodwa ehlisa ibhabhalazi. Kanjalo ke nomuntu obheme iwunga kunento ebizwa ngokuthi arrosta. Lo uyanenzisa amalungu omzimba kuwena abebuhlungu ungakwazi ukufocusa ungakwazi kusebenza lutho nje kuwena umqondo wakho ucabange lento iyodwa sokuyifuna ngaleso sikhathi. Manje mawusuna leyo arrest kubangazi ukuthi ungalala iyala iyazelisana ulala uhleli kanje wonje sifike ngihlale kanje uthi mina ngishawa arrosta ngahlala kanje ngeke kuphela u5 minutes athi ngoba mhlawumbe usukubheme kakhulu masukulele kukabili sure uma ngishawa arrosta uyangilalisa uma ngabe ngibheme kakhulu ngeke ngize ngilale noma kanjani uma ngabe ngibheme kakhulu ngizoba active kakhulu yabo into umuyenza uyayenzisisa yabo leyo nto kodwa la uthola khona isikhathi nje esincane mhlawumbe sokurelax uzolala mingeke into ozoyenza uzolala kanti mengishawa arrosta ayikho into engingayenza akwenzeke lutho nayo ukuhlala phansi kwami ukulala kwami. Okay, hayi ke bafana ngiyasiza istory sakho mfethu ngiyasiza kodwa ke siye breaking njengamanje then sobe sesiza istory sakho siqhubeke siza ukuthi siphatheleni baba mfethu. Alright bafana ngiyabonga mfethu. So bafo iziphi nje izinto suke wahlangabezana nazo nje since waqala lempilo lokuhlala kanje estradini ingqinambi nje suke waboshwa suke kwenzakalani nje since nje uphila lempilo osuphila kwasuka edladleni mfethu angithi mfethu ukuba la emgaqweni mfethu sure unengqinamba eziningi mfethu yabo mfethu ngoba ubona nginale ngozi la ekhanda oyibonayo angingakaze mina ngitshene empilweni yami mfethu nje ngisakhulu ukuthi ngingaba nengozi ngishawa umuntu ngangakaze ngitshene lokho mfethu futhi ngangakaze ngitshene ukuthi ngingaboshwa mina ngingene ejele ngangakaze ngitshene lokho kodwa mfethu kwathi ngoba nakho sengiveme iwunga sengihlala emgaqweni kwase kwenzeka lokho uma uhlala emgaqweni bafethu iningi ingqinamba ekhona emgaqweni uma uhlala emgaqweni ohlezi ulindele noma yini noma ingasiphi isikhathi mhlambe njenganani nje uma uhlala emgaqweni bafethu uyashawa ungenzanga lutho abantu abafani khona abantu abazi ukuthi umuntu obheme iwunga uyisilwane nobazi ukuthi into ongayenza noma kanjani vele akekho umuntu ongamkhulumela angithi ayibona leyo nto akusiyona wala wena yini ongayisho ke nje bafu ngiyakuzwa ngaleyo ndlela ukuthi mabebona umuntu usho mabebona wena babona into ukuthi uyibhoye yini ongathanda ukuthi beyenze mhlambe ngelinye ilanga nje kupho ukuthanda usizakala kona uyathanda kodwa usizakala ngiyathanda mfethu ukusizakala ngiyafisa futhi ngiyezwa bafu uchaza nangale ngozi ukuthi wathola ingozi ngendlela ongayiqondi kanjani yini kwakwenzenjani kwenzakalani mfethu ngoba nginengozi esiphongweni sasilele ngoba silala emgaqweni should la silala khona mina ngiyiphantela ngama-calpols kuba ngathi ucisha ama-calpols yonke into kwasho ukuthi abanye abafethu bazofika babamba umuntu inkunzi kanti lo muntu abambambayo inkunzi bambamba la duze wasilela khona lo muntu wakhona vele la eThekwini bona bazi mebebuya abantu ebusuku la thina silele angisho umuntu ubanjwe la inkunzi la silala khona mebebuya abantu ebusuku befike bephanga ngemoto la bafike basishaya sonke khona lapha esilele khona manje bayitshela bayitshela lo muntu lo babamba inkunzi shuthi uvuke la wasebamba umuntu inkunzi la sase sishabo nje isibhamu lesabangishaya ngaso la ekhanda bangishaya ngesidunzi sesibhamu lekhanda yabo leyo nto emva kwalokho uma ngabe sekufika amaphoyisa angithi yaboyeza la uma ngabe sekufika amaphoyisa akusashiya ukuthini ukuthi lo ubashaywe kade abashaywe kade bebamba inkunzi sengiyaboshwa ngaleyo ndlela ke angithi yabo leyo nto ubamba inkunzi engingazange ngiyibambe amaphoyisa angithi labantu sebeshayile afica mina nginegazi sekuthiwa kade bebamba inkunzi lapho sengifika ngiyaboshwa ngaleyo ndlela sengithwala icala engingalazi ukuthi amaphoyisa manje afike futhi usuvuza negazi sengivuza negazi sekuthiwa ibona kade bebamba inkunzi ke lapha sengiyaboshwa ngaleyo ndlela sengihlale wesivili ngecala engingalazi izinyanga ezu9 ngingakaze ngibamba umuntu inkunzi ngingakaze ngicabanga futhi ukuthi ngoze ngimbambe inkunzi uzagcina uphume kanjani ngagcina ngiphumile ke wesivili kodwa ngenxa ukuthi ke
ubufakazi umseshi mina ngazi ukuthi into yangiphumisa kwezivile ubuseshe ukuthi ubufakazi abuhlangani ubufakazi iyona into yagcina ngizithina manje babuya ngabo lobo busuku ngalo lolo so same time ngalo langa ebanjwe ngalo inkunzi babuya same time lo muntu ubanje bamba inkunzi la ngekhazi mhlambe ngabo 7 thina siqala solala ngabo 11 ebusuku bayabuya labantu thina sisalele lapho ubanjwa kodwa nani khona silele thina noma sibone ukuthi sethekwini la noma sibone bambamba inkunzi kodwa ngeke senze lutho phela ngoba isethekwini la yabona silalela mase bebuya ngabo 11 sekushawa abantu abarong amaphoyisa amefika mina ngilimele ngivuze igazi kade bebamba inkunzi lapho sengiyaboshwa ngalo ndlela sengihlale wesivile inyanga ezu9 ngizabo sengihlale wesivile inyanga ezu9 yabo sengiyaboshwa ngalo ndlela ngeke engingayazi ngingakaze ngitshentsi ngingangena ejele yabo wawungakazi ungene before ngangakaze ngingene ejele ngize ngaqala mina ukuboshwa kuba sengihlala emgaqweni sengibheme ihunga ngangakaza ngigazi hey zemistori sakho bafo kodwa ke bafo ngoba thina sikhona su Blaqlife TV shows sidila nabo abantu abafana nani bafethu siyafisa ukuthi nisizakale nabantu abanibukelayo bafethu besondele kunini bengagcina abantu bebukele benijaja nje ngathi ichaza omunye baningi besichazela ukuthi abantu bafisa ukuthi abantu besondele bezwe inkinga yenu ukuthi nifisa ukusizakala kephi ngagcini ngokuthi sibone iphara iphara into yokuthi kanti nina nidinga usizo ngaleso sikhathi thina ke su Blaqlife TV show sidila nabantu abafana nani bafethu EKSE Lokishi so sponsor the show yena uPuda Bright show yethu thina bafethu sidila negenge efisa ukusizakala bona sinawani yabona nawe nje sinawani mafuna ukuba sharp yabo kuyimanje uthi sharp manje shintshile ugqoka isikiphe esisha manje yabo right kahle kahle sifuna nibe sharp so wena sinawani nini ke nje mhlawumbe ungayisho emphakathini ofisa ukusizakala kuyona nje emphakathini yini othanda ukuthi bekusiza ngayo abantu ababukayo lolu hlelo ngiyacela nje bafethu kwababukayo kwiBlaqlife television bafethu ukuthi siyacela sonke nosengicelela sonke thina esihlala emgaqweni esingasafuni ukubhema ihunga nami ngomunye wabafethu sesinesikhathi eside sibhema ihunga asisathanda ukuyibhema asisafuni lokho angikushisa mhlawumbe ukuthi ngibukane kodwa ngiyasho asisayifuni sesenziwa isimo sokuthi siyagula uma singayibhemile okugcina ngicela bafethu ukuthi abantu bonke bafundiseke ukuthi umuntu obhema ihunga akuyona isilwane thina sidinga ukusizwa bafethu kuphela into esiyidingayo hayi ukuthi sijajwe kuthiwa amaphara ini ngiyacela nje bonke bafethu abantu ababukelayo lolu hlelo bafethu ukuthi noma ngabe umuntu umuntu ngakini noma ikephi obhema ihunga kodwa sisizwe bafethu nabanye abanolwa bafundisa abanye ukuthi umuntu obhema ihunga bafethu akusona isilwane asisafuni ukuyibhema kodwa into esifuna iyodwa ukusizwa kuphela so ngiyakuzwa bafo since nje wena njengoba usho ukuthi uyathanda ukusizakala ungathini komunye obukelayo lolu hlelo leBlaqlife TV osafisa ukungena kuleli zidakamizwa nosaplana nohalelayo ukuthi naye engene kuzona ungathini kuyena ongakayibhemi ihunga ngingathi kuyena angabe sayithinta bafowethu angabe sayibhema ihunga akuyona into enhle uzofa uzoshawa abantu uzoshintsha ihunga ishintsha lonke uhlelo lempilo yakho kade uliplanile wena usakhula ilushintsha lonke ngento encane nje eyodwa kodwa impilo yakho izoshintsha yonke mfethu ngeke usabi lento ade ufuna kube iyona empilweni ngeke usa-achieve lutho empilweni ngeke usacabanga lutho empilweni ngikutshena ngento engiyaziyo mina esiyenzeke kumina kade ngisebenza mina nginawo yonke into sengilahlekelwe into yonke kade nginayo empilweni yami so ngiyafisa ukuthi omunye angafani nami anga-end up eselahlekelwa into yonke kade nayo empilweni yakhe ngenxa yehunga ngineminyaka ewu34 ngileminyaka ewu34 ngangitshena ukuthi kwesikushaya lesikhathi kube senginayo yonke into empilweni yami kwakuzokwenzeka futhi lokho ngiyazi into eyinkinga ngento encane eyodwa kodwa impilo yakhe ishintshe yonke ife yonke iphele yonke ongakaze ayibheme akangabe sayithinta so wakwazama kodwa ukuya ema-rehab mhlawumbe izinto ekanjalo ufuna usizo ukuthi usizakale uphume kulezini angikaze ngiya e-rehab angikaze ngibe nalelo thuba lokuthi ngithole indlela yokuthi ngiye e-rehab kodwa ukufisa ukuthi ngiyafisa futhi ngiyafisa thina masingakuthatha so-Blaqlife TV sikhambise khona kwi-rehab ngakujabulela ngabe nje impilo yami isibuyele esimeni sayo ngale ndlela engangifisa ngayo ngabe sibuyele esimeni sayo ngale ndlela engangifisa ngayo akhona kodwa ama-skills onawo umsebenzi oyaziyo mhlambe kanje
mangathi usuphumileke kulezi dakamizwa ngoba phela kufanele kulungise impilo yakho damthola umsebenzi usebenze yonke leyo nto. Ya mfethu into engiyazi kangcono emhlabeni nesengike ngayenza ukushutha amafilimu kwa-producer kwabhala iyona kuphela into engiyaziyo emhlabeni iyona kuphela into engiyaziyo leyo. Ikhona kodwa wakwayishutha khona esengayibhala yaphinde yadirectwa yimina futhi. Ukuphumelela kwentandane abaningi bayayazi lo film eyishuthelwe Waterloo eVerelem. Waterloo uphumelela la kwentandane. Uphumelela kwentandane. Oh yeah, mawuyisearch yakwazi uyithola leyo movie. Ukuthi angazi ke abafethu labesebenzini nabo ukuthi benza kanjani bakwazi ukuyifaka yini kuleyo ma social media kanjalo no Facebook kuba leyo film yango 2013 yayibhalwe yimina. Oh yeah. Yabo ngokuthi nje kodwa amakhophi asakhona. Akhona amakhophi. So yini ofisa ukusizakala kuyona ke wena beside ke mhlambe kwiskill afisa ukuthi sivuseleleke leso skill osichazayo ukuthi umbhali phela. Ya ngiyafisa bafethu ukusizakala bafethu ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibuyele kuyisayona into engiyazi kangcono emhlabeni le ayikho enye ngiyaziyo. Ngiyafisa bafethu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyeke iwunga nje kahle impilo yami bone esimeni sangu ngiphinde ngiqhubeke futhi nalokho bafethu. Ya sizwakele nokumeneja ke ngoba nginabantu abaningi mfethu abakhala kakhulu yabo mfethu baningi abantu abalimala ngesikhathi ngibhema namanje abasakhala kade kuyimina mfethu kade ngiphethe mfethu osonkondla amaciko mfethu mina kade ngiwameneja bafethu so manje ngitheme sengena kwiwunga baningi basakhala namanje mfethu yabo basakhala mfethu. Ingakho ngifisa bafethu kuyeke iwunga ngizokwazi ukuthi mfethu ngiphinde ngiqhubeke futhi ngoba bayakholelwa mfethu kumina ngoba bayazi ukuthi imini ngikwazi ukuthi ngiyenze leyo nto kuphela yabo leyo nto bayakhala bafethu. Masingahlala phansi sibhale izimovies singabhala imovie evuthayo. Singabhala imovie mfethu evuthayo. Ngiyidirect ngiyenze konke akukho engingakwazi ukwenza ngefilimu ngakwenza konke. Ukwenza konke yona into engiyazi kangcono ke emhlabeni le ayikho. uBlaqlife TV ungangisiza nje bafethu ngiyathembisa bafethu ngiyathembisa. Futhi uyadinga ukukhaseka kulezi zinto oyidingayo lezo zezayo. Ngiyafisa bafethu. Yini ongajabulela ukuyithola nje masebezwa abantu ababuka iBlaqlife TV since usho ukuthi uyiciko nawo. Yini ongafisa ukuthi ukhaseke kuyona mhlawumbe ukuthi nobukayo ozwayo ubuka iBlaqlife TV. Yabona nje mfethu ngithola nje mfethu izinsiza zokusebenza sokwenza wonke umsebenzi wamafilimu ngabe impilo yami ibuyele esimeni sayo mfethu. Ngabe ibuyele esimeni sayo. Kodwa komele siqale sidlule lapha erehab qala ya. Moya uyavuma yaserehab. Hawu ngiyayivuma mfethu ngiyayivuma baba. Ngiyavuma mfethu. Ngeke ngizometha abanye erehab phela ukuthola enithiwa amalento nje nakhona ama medication nakhona awekho ezingeni kwenzakalani. Yabo mfethu kube ngisho kuhlukene ama rehab ahlukene ama rehab. Ahlukene abake bahamba ama rehab ke emakubo kunamandla bokuthi bayiswe ama rehab bake bachaze kanjalo bosozihleli sixoxelana ngoba phela mesihleli lamgaqweni siyaxoxa baningi asebeba ama rehab yabo nje siyaxoxa kanjalo ukuthi sawo into eyinkinga erehab mfethu uhlamuthola ukuthi la ngiyalinganisa uma uzovela ungithathe mina uthi angihambe ngerehab akho medication akho lutho lo rehab ngizohlala 2 days noma 3 days ngeke ngikwazi ukuhlala khona ngoba kuthiwa nginama rehab kanjalo ovela uthatha ubeke khona ukuthi ngeke uyeke lesidakamizwa esikhona emhlabeni ngeke usiyeke ngegazi ingeke into oyisebenzisele ngeke manje kuthiwa itholakala izinto zokuthi ukhiphe ema rehab ngasayitholakali kaziko yona impangelo ukuthi abantu beqa ama rehab babuye beza lamgaqweni ngoba bayithola into abasebefuna uyabona isona sizathu ngicabanga ukuthi isona esibale sabantu ama rehab leso bagcina sibebuye beza lamgaqweni futhi game so shothi anisizakale manje kushuthi asuthi singasho njalo kushuthi alukho usizo ema rehab ukuhlala lapha benificisha ukudla nje phela uyabona leyo nto mfethu lento ikanje bafo asiqale sithi rehab ufuna uqale la emqondweni wakho kuqala yabo before uthatha uyiswe kuyona wena yabona ngoba ngisho kanje ngithi mina into ebalekisa amathi ema rehab ukuthi azikho izinsiza lezi zakhona zanizana yabo asikuvume lelo phuzu liyiqiniso kodwa asiphinde futhi sibuyele lesibili lokuthi uma ngabe irehab isikhona kwena emqondweni wakho mfethu ungangithatha mfethu ungibeke egcekeni kungekho lutho kodwa mase ngithe mina emqondweni wami angisayifuni iwunga manje ngizoyiyeka enye into futhi game put lesithathu umuntu akangangithathi athi ungiyekisa iwunga mase yangithatha futhi ungibeka phansi nje kanjalo ngihlale ngenzi lutho ithi ungithatha phela ungiyekisa iwunga ungifake ema rehab ngenzisana iba nento ozonginika yona wena uthi angiyenze lona
ekuyiyona engiyaziyo ube busy siyabonga kahle. ngibe busy nga something Ungarelax, siyabonga ugcine ngingarelax yabona leyo nto Oh, yeah. mfethu into ekanjalo So kusho ukuthi yona indlela ukuthi ulapheke wena ukuthi usiwe rehab bese maqede mhlambe unikeze umsebenzi uthi ya into ozokukhipha business engizoyenza isikhathi. mfethu yabo iphutha elisuke ngoba baningi abantu bema rehab mfethu yezwa bafu abuye eze kuthina la eThekwini sezozivala uGrand uSharp out yami yabo kuzophela mhlambe 4 months 2 months uyambona futhi usebuyile sesinaye la emgaqweni yazi ukuthi isizathu salokho yini usemeyeke iwunga waphinde wahlala phansi futhi kubo wangekho into ayenzayo waboreka kuba yabona waphinde futhi wakubhema iwunga Shithi kodwa lo muntu mina ngimthatha ngomuntu osuke kwayena engakafuni ukuphuma kuyona ngoba into emosophumile phela kuyona lento ekade ngisho ukuthi mingakabi khona la emqondweni yebo uyekise jova ngamaphilisi akhona lawabizayo kube nani ngizoyibhema kodwa mesikhona la emqondweni wami ukuthi nje sisho sesikhathele bafethu angazi ukuthi ngingathini yabo ngisho noma ngilele emgaqweni ngedwa ebusuku ngiyacabanga angifuni mfethu usayifunde impilo miningi bese eminyaka ngibhema sengilahlekelwe mfethu izinto eziningi bra wami ngayo engisithi ngicabanga ukuthi ngisanaso isikhathi ngina 34 years yazi ngisengakubuyisa konke wangilahlekele mangase mfethu ngithola ithuba kuphela mfethu lokuthi into ngisizakala ngisengakwazi ukubuyisa usizo kuphela udingayo phela mfethu hawo uzothola usizo nababukayo la uhlelo ku Blaqlife TV bayamuza usinawane ekhalela la sithi sicela abantu nosizo ezwayo emzwelo usinawane la uyashiskiza lana uyaproduce usinawane umbhalo la iciko leli ngihleli nalo la manje ubuciko balo buphelelile manje kodwa ke sizolivusa soyithinithi usinawane ebuyele lapho ngiyacela bafethu ababukayo nje iTV kwa Blaqlife TV bafethu ngiyacela nombani ongaba nosizo noma ngabe lani bafethu kodwa nje mekuzosizakala mina kuze kusizakale nabanye siyacela bafethu ebantwini mfethu abawu20 abahlala emgaqweni bawu2 kuphela abantu abasathanda ukubhema iwunga kulabo ngikutshela iqiniso mina engilaziyo the most asafisi sesibona izinto eziningi zenzeka emgaqweni kufa abantu phambi kwethu sileli nabo kwenzeka yonke into akumnandanga lokho ubona ayekho nje udoba qhamuka wasondela eduze kwene efisa ukuthi ikhalazo zenu akekho even ngisho ngathi wenzana akekho mfethu bagcina ngokufika bezosiphakela ukudla kuphela bayihambele kodwa ukuthi kube khona usizo abacela bangasinika lona bekho kanti thina mfethu sidinga ukusizwa usizo kuphela osilufunayo ayikho enye into mesithola usizo bafethu ayisingabonga kakhulu bafethu siyacela nje ababuka iBlaqlife TV bafethu basipha usizo phela bafethu akumnandi usuku lonke uzohamba uqoqa mfethu igubha amakalpots wadayise ubheme uphinde kanjalo akuyona impilo emnandi lo abantu babona ngathi siyathanda kanti asathandi mfethu is enough mfethu asathandi lokho ngempela futhi asathandi bafethu nathi siyafisa ukwenza into ezizaziyo empilweni bafethu yabo kwenzeka iphutha nje sagcina sesingene lesi sidakamizwa kodwa siyafisa manje nathi bafethu ukuthi siyeke sithathe impilo zethu sibuyisele esimeni sazo kahle kwababukayo nje Blaqlife TV siyacela basisize bafethu siyacela hayi akuzwakela so asimzwile usinawane libeke isitori sakhe la so thanda ukuthi nabanosi abathanda ukusiza usinawane-ke la mayelana nomsebenzi akawenzayo usinawane uchazile ukuthi uyaproduce uyabhala umbhale lihleli naye bhala iy'nkondlo ubhala amamuvi ubhala yonke into ongathanda ukusebenzisana nokuxhumana nosinawane ngaxhumana neBlaqlife TV show kuhlelo EKSE Lokishi and then uzobe sethola yonke into ukuthi usinawane ukhala ngani Lutho,